Sendo Poshelam. Ôi chung đôi mươi châu kia, kỳ gia từng ở gung cho chế mộ. Tirang na rashi bi nhân mu shig ti si kuli yang tang ni zam lang lan chu bi xin du ko ni ma shig zhang dang tong wi ni mo yan. Tirang na tun zhe bi nhân mu shig ti pang chu shig na ba mu chu ge. Wo le geng jin ji zhong si me yi zhe si gem chang zhi zhi wa de pi bi gar ji ji ni mo yan. Tirang na pan sim so bi ni mo shig ti wo men nam ji ko bi a tang ja ri me ta wi Lạp trình chỉ gỡ trở cùng công trạng giá trị phê bì kỳ giá tung cái nhiệm vụ yên. Thế rằng là gã chế sống đăng cái nhiệm vụ sĩ thì lăng số đô mẹ đặc sắc chế yết cái tam sang. Thế mấy sĩ thì tăng chế lực thân trị, giang số chế rừng thang sức, dư sinh bảo vệ lạp trình chỉ sạp trình giam lăng là dỗ tăng dỗ sinh bì, giải sel hàm ô tôn trị bậc chế trông cái nhiệm vụ yên. From his birth into a farming family in Amto province 80 years ago, His Holiness the Dalai Lama has today become one of the most admired, respected, and much loved leaders in the world. An epitome of peace and non-violence, a crusader for religious harmony, a custodian of the Buddhist Nalanda tradition, and a champion of dialogue and reconciliation. Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, is the embodiment of Chenrezig or Avalokiteshvara for Tibetans, both in Tibet and in exile. A singular figure who shouldered the fate of his nation since the tender age of 16. Today, His Holiness continues to provide invaluable guidance to the Tibetan people in all concerns, both spiritual and secular. Nga tsu chosim rab dang khurwi nga ni wul ji ji ni ki wur ban da yong tang wu ji nang dang chu bi ji jin ju ba yong zam lang ma ma ji ji chap shi de gong zhang ya zhi de pe pe ya mang tham chu chen chang zi ba chen bu chu ge ki ya dun ji ni mu tham zhe zha ke de la zhang mei shi re ya Wula Domrwa Yong Kier Nyongkong na Uchiler Jiki Chuji Gatil Tamba Gong Sam Chuga Gongchang Yachir Pipi Ki Jartun Kier Gong Tsuk Chemurti Sinduk Zilim Sipa Tartar Ngus Ngosambayan Nga Donzamba Arik Girmilian Nga Donzamba Tsirang Chiyin, Nye Tegong Sendak Zilim Siwi, Ki Jartung Gongsuk Chimola Pipi, Yachi Zgmoa Yong Tang Lopat, a Jangrang Nanya Yong Yoga, Wu Jishini Penda Yongla, same tongue. My name is Tenzin Sangmo. I welcome you to this Golden Path special program. I would also like to offer my heartfelt greetings to Tibetans inside and outside. So please enjoy the show. Samni Injina Wuki Dukurtukwaga Shabtu Tambinguni. Normal Gonga Nimasikunoga Shaptuzka, Torgunga, Sinduk of Zilimkir, Gongtsuk Chemo, Nusser Gomjiligina, Derjuka Tamkan Yamkan, Tokunabi, Loksong Tamulanga, Deputy Tony, Konaba Yara Kartaganga, Dandina Chamure. To open this show, ladies and gentlemen, we present the Tibetan Institute of Performing Arts. The new dance is titled Dome Kungingima, or the Sun from the Dome province. And this is the first public performance, especially prepared for the Golden Path program. Ladies and gentlemen, I give you Dome Kongingima.
想就比嘎上的的，那我就从今年生，了从了从冷从故地抗松，那我就从今年生，干头想就比嘎上的，马不知那我这这人，马不知那我这这人。
Yarigo